Namuhla, we are going to celebrate 700k followers. I won't mention the name, cause why should I? why nje? And then so namuhla I'm going to celebrate with a kitchen robbery. Before ngihamba, let me show you guys the outfit. Today's outfit. Wait, let me start with the hat. The hat it's about my home loans hat. Home loans hat. I didn't know home loans had drip like this. And then the t-shirt was bought by my girlfriend. My girlfriend bought me this t-shirt. Woo, roll on. Okay. You see? And then the trousers, in the trousers. I don't know. Do you see it? This one is from Shane. Shoes from Total Sports. Socks from Total Sports. Investing from Mr. Price. So guys, without any further ado, I'm trying to go nuts. Okay, stop trying. Guys, before Smosha's cards, as well as some bin. Just feel a garage. Ngibani uyangisanele. Ngisanele uyana. Awu, mara chef ngisanele kunjani? Ay, dawukofa my brother. Babukethi la kimi because uzongibuyisisa emuva. Oh, okay, so. Mani qale phasi. Waqala phasi yakele ivideo iqhubeke. Sanele, yini lento sibanga nawe Sanele? Sanele, yini sibanga nawe Sanele? Ngizolo ukuthi taxi akuvela le yi-1 cabanga. Ngavela. Ayifika nje ngiphekwayo wa serious yemva yini? Nayo la. Angifuna ngiyo le. Hayi asetown le la Joburg. Asedropini. Ngiphethe ilip combo. Ilip balm combo. Kanti sina sandali Junior. Hayi, let's say imoto mina ngeke. Buka lamantoda agcoka uniform cha. Grab imoto. Agcoka uniform lamantoda mina ayadrive. Hey, ngasathola kwe lift inyana nje. Naluyana naye ubuka ngathi ubuye esikolweni. Lamalanga abantwana babanetha imoto emakhaya kubo. Sengiyithi nje lesibuka eceleni nje kuphela. Hawu Nkosi yami. Omdala naye akasasinike kwe lift inyana lapha. Athi kuthi kunjani la? Ngabe ukuthi ufuna ke dropini. Itaxi awuyitholi. Uthola lawo ema-local. Ngabe ufuna kuya local, uthola lawo se-town. Every time. No. Siyama isikhathi esingakanani la? Uma boma 160 hours before uyothola itaxi. Before uyothola itaxi, uma isikhathi esithe. Mina ngiyathi into lenje. Atsadali nekungoma nyana ngibasagele lana. Because balana ngavulisa kele lana lokwa serious la. Yebo, la ngayivula la isakele la. Khona mara nayi taxi nathi final. Ngayikhanza igcwele. Into lengithanda zona ukuthi ngayikhanza igcwele. Manje uma ngayikhanza igcwele, still sto zama kwenda mzamo. Ngathi nigcwele abantu nayo le. Ngiyaqhwa. Nazo-ke Juju. My brother ngathi unenkulumo la. Nenkulumo my brother. Okahle my brother. Nami ngimdala. Shaye badry ngalana la. Finally, after 150 hours, nginifikile.
shwa. Mjikerezo. Shaya mjikerezo bazivisa amareina. Ngolisa laba. Aw, kanti kona ngale kona Atasingithule. Tinkhuluma angitifuni. Angitifuni tinkhuluma Papa Chef. Yani. Angitifuni. Kulanyana shaya 150 nyana. Zihamba. Ungazuyivideo masoro yakho ukuthi hayi uyafika fast lo yakho. Mara juju. Nawucabanga nasifika lapha kuyobanjani nje. Awufuna ukucabanga. Mina ngiyacabanga. Phela laphana uyi-1 umuntu uyahlahlele ngumatiko. Ngathi mukwara waka kuphela. Ngathi mukwera. Yabo siyafana. Nami uyi-1 mina ngimatile. Wati bani wati yena. Wena. Hayi nalolu munye manje nalolu munye. Nethi ukuthi awulahlele mukwera waka. Eshishe mina bangangenela ngale phambili emarobotini. Ngale marobotini pa. Ngale marobotini. Each and everything. Aha. Manje batale bayiwasha kuqala. So, emkobheni emabhadi nyayo senekinhlanhla. The sunlight. Ayifake i-sunlight yaphuma amagweba ayifake emishinini yadraya laphana mara soliphuma i-intake. Sesifikile eThekwani. Phone uyabhatala lapho. Okay. Azami. Siya le ngala. Okay. Thekwani. Ungitshela ngala movie. Thekwani, Ungitshela ngala movie kwami. Yeah, siyangala. Uhambe uqaphela guys. Kumele ukuthi ngimdirect lo muntu manini. Hamba uqaphela lapho ke. Kuthena njani? Faka lo 0 times 5. Awuvela. Yabo nyalo siyahamba ne. Mara uqaphele ngala movie kwawo. Uqaphele ngala movie. Continue straight. Ejuju. Ngeke ngize ngihambe lona. Yathi uthena njani? Bambe so. Relax nto hamba mina. Buke le angifuni kuhamba kancane ngiyaphangisa mina Juju. And ngala muva kwakho ukuthi ayitaxi njengoba bengisho. Nebe ngithi guys umuntu bengilethe idea yokuhamba njalo uyabo njalo uyahamba. Hayi lenzaba ukuthi uhambe kancane uvuka ngala asambe. Yabo sizoze sifike siyakhona khona la hey. Ngombe imali. Aw. Awole siyakhona la siyenzele kakhulu. Nkosiyami. Imoto. Atshoda ukuthi sithenga imoto. Ayitshekisi. Ecava uhamba kahle. Uvela kahle. Phela wena yabo umbuka ngani? Ngibuka ngeside lapho. Bra, ngikubuka straight. Yabo nyalo straight nyalo hambela ngala. Atosho nabo vele ukuthi vele sinetana ama-signal la. Ama-signal hayi asifuni kuvetha abantu lo mdala. Hayi lo mdala ushaya ezinye lapha. Bungoti absekho. Sekufike ethi ngena ngala. Short left. Bungoti absekho mara bungoti betihlahla bukhona. Bungoti betihlahla busasekhona papa. Ayi. Yitse le ngwenya, yitse plane.
ngathi I just hope ukuthi kuba mnanzi lokudla yabo cause bayakusho bakukhuluma mara ay man nang mugwera waka mugwera ukai ita mugwera ukai kite nginda so mugwera waka man ituthuma lina itsamaya Ngene khathi yathi Sayala mkhwenya. yabuya tangalana nyana right man usumongotile kuqala explicit ngabona ukuthi kumangotwa yini ini kumbe njani hawo very explicit ngiyakutext ngithi mina order something ngithola muhora wakhe odile wende kahle ma Nasize kudla mkhwera. Phela mkhwera. Sengiya ku YouTube. Yakutshela wena. Oh, and today I'm celebrating 700k followers. Yeah. Cheers kuleyo ndawo. Cheers. Yes, first so. Uthola 700 first so. Yes. 700k followers. Level. You my levels. Ola na sa charges. Vula siya. Ay! Usete woto na vile ngang prepared. Ay! Charge amigo. Ay, wena, mpreparo lo muhle so. Antotala nagphucukile ngala. Mapya yabonakala. Ay, mkhwara wakhe. Obvious vese babonile vele ukuthi siyabhajata la. Mabe ngafuna ukuthi avele. Disclaimer. Not for persons under the age of 18. Please. 8. And if you are above 18, please drink responsibly. I beg you now. Don't drink and drive. Do not drink and drive. Don't drink and walk. Drink and sleep. One time. I want to go check the menu. And then, ito ko na logo sa sibuya decide ukuthi kudliwa. Yabo. At ngihambe ngo check le menu. Ngihambe ngo check the menu man. I will go check the menu. Ngawari. I-menu madoda. Do you want a quota? Yes. You want a quota? Cause a quota makes me laugh with everybody. My brother nga tsong sengela le ski le lang le ski pasa ko ya tinibe right. It's like it's a promotion thing. Oh, mina ngifuna le flying fish ngo. Wala ufuna i-BS drink. Awufuni ukungitsengela my brother. I found me the best time. Something's fine. Yeah, 60 rand. Yeah, my full house. Hey, my brother. Cela. Yeah, cela ko my brother. Kubina ko bonge my brother. Polisi pelepele. Jay. Mufuna lena my brother. Ibe so my brother. Kota. Oh, patala cash. Ma. Bigay na. Sa pali my brother. Kasi may nga ako mukha po ito patala pen. Ito mukha raw. Patala mo naman. Ito ka lagi patala eh. Doon siya kalit kaya mukha mo. Wala. Ay, mukha raw. My friend. Thank you. Tadi, sabihan nga ako gusto na. Gusto na gusto sengela kumbe dyan. Yung patali. Parang tsangele.
Yabona guys, Today we are celebrating 700k what? followers. Followers. Guys, 700k ngoba nebangani followers. nani? We are celebrating. Ngoba nebangani. Nebangani laba right, laba grand. Singaphapha namuhla lapha namukhona. Nangithi iziclaps. Huh? 700k. What? You know what? A milestone. What the heck? What the hell? What the heck? This is unbelievable. Ngiphume ngayo. Abekake. Okay. Wow, my friend, I'm so happy. Atishem, Thank you. I was 17 Mativa, like very hard. And another thing futhi kuvulekele bangithona message lapha ka cash build ne. Yeah. So like bathi banale lona yabo leya bathi pimp my room, just make a 1 minute or 30 seconds video usho nedi ukuthi ufuna ukuthi lona i-cash build ikuside kuphi. Yeah, I saw that one. Ngayifaka lapha ngithumelile lapha bangangentela phasi lapha ufuna nakufaka ishawa lapha ne-bathroom lapha kule garage la nakungeta nelfastero lapha so Apartment. ngifuna ngeta nelfastero so Valela umnyango. vale lapha ngicetha lapho futhi kokuqala into yokuqala engifuna ukuqala ngayo sliding door. I want the sliding door. Ufuna usifayela ulaphela igarage. Ngikhiphele garage ngifaka sliding door. Le garage ngidonate guys, even ready. Be ready. I will donate it. I won't sell it. You keep a sliding door. And then later ulifayela ngale ngasithi inhloko la ufaka khona indlu. La comments langaka. Hayi nina guys niyisade. Hayi unbelievable. Hayi wena. Actually, Ngiyabonga guys. Ngiyabonga guys. Ngiyabonga shame yazi. Ey yazi umuntu uze ngapha ngamazekisi. Angazi ukuthi kwenzeka izinto ezinjena la. Yazi. amazekisi wona kusizile bo. Angisizile yazi. Yazi nami nje sengimzulu phela. Ngimzulu. Neighbor. Hayi. Tsimbi mngani wami. Sheza ngibulala ka-100 lo mnaka leya. Neighbor. My brother. Ngiyakufonela my brother wena tsa. Hey my brother uyavakala vele ukuthi ubhizi ngaletino vele. Novele liqabunga from Qoqwintini liyangibamba lana my brother. High generation. Opulence. Akula maqabunga my brother. My brother kabuyelana my brother ngwabona. My brother ngeze introduce mina. Introduce my brother. Yeah, bafowethu ngiyacaba this is 1214 fragrance bafana. Yeah, fragrance siyasikazi. 1214 fragrance. Ngatide ngalo 1214. Banthema ngamangala. My brother. Yeah. Amaqabunga lawa abuya wathola kula amaqabunga my brother. Yeah. Umbwatsenga ku. Ay mara vela ngeke uzuvete ukuthi watsengaphi my brother. My brother ungitshele ke wena my brother ukuthi ucale nini le business ema perfume because hey maqabunga ayahamba lamalanga. Sikusikhathi my brother mara like bengayindlu kwamavideo bengithengisa mara ngayindlu kwamavideo yabo. Mara ngasho ukuthi ngithi isikhathi esithengisa. Yeah, mara wanyalo yeah. Akufani kaphusha. Uqale nini my brother? I think early this year. Ngoba bengashoot ngicale shootha nyawo ngibona na stop festival. Yeah. Madoda. Akho pure. My brother le yashaya lena phela uyabona so ngiyifunzetela kanene. Yeah, my brother. So le my brother ngiphi le like bantu basebenzisa yona kakhulu le ndlela encane ngizama introduce le encane because bantu ukukhalela amancane yabo. Venorna. Yini? Aliyeli keep the score to sport. Aliyeli. Karanga news. Liqabunga from Qoqwintini. Ngathi kuthi wayengiphethe ngibhizi ngifuna ukuvetela inhloko yami so. Liqabunga from Qoqwintini. Utoliva la likhala boqaqweze ndeqaqwizi. Afuna spray sunshine my brother ngiyithengile.
Ay, mujer. Wilo. Angishayela na my friend. Kanana vista. Hi, my friend. Hi. Ewan. Dirasa nala. Ngathi ngasidla lesandla the way ngabona. My friend, it last for how long lelo? Yamthatha boma 10 to 11. 10 to 11 hours. Yeah. Phela ngathi ngalenye perfume my brother lapha. Perfume uma ngiyispray lapha yasala lapha erumini ngiphuma ngedwana. Bayangifuna perfume enjani yabona. And yashiyana le ngifaka amakushisa. Ngoba ngamsindo kakhulu mara makubanzi. Ngifuna khona. Iba confined. Oh, this is a fragrance. Yeah. Point of correction, that's perfume. Liqabunga leni. Cologne. Yeah. My brother, my naive, my brother, your name, Van Muhom. Mahara kikuile. Lana ngithi khulume lena ngileyo ukuthi ngabufica likhulume yona kuqala introduce before wena uvela. Ivula mlomo. My brother. Yeah, Naive nayi Cologne. Alay. Yini albani? Alay. Odd. Malini. Ngikubuta wena ngokuwa wakho wena ngihambisa malini mawuthi wakuwa wena ngigese le price yayo ngithi uyashusha. My brother. My brother ngifuna ukugema ngigezisa my brother cause into so ngigesa la usena yavele ngiyo le price leyo kanti bekungasingiyo. Alithi 150 my brother. 150. Yeah, 150. My brother ngeliqela. How do you Van Juju? It's here, Mokoya. It's it. Utswa ko lifting, utla ko reception Mokoya. Nitongiva kahle mos. Nitongiva. Angifuna ukubona lo munye umuntu sayithengile, ngicela ngithengele lamanye nawe. Nayi aqua pura la. Ngithengeni yona guys. Le ifuna mina ngedwana. Abona le mina perfume manje madoda. Hey. Correction lamanye amakoloni lamanye madoda yathi adzingakala ngathi ungayifaka uyi1 man bende sakubuza msana ngithatha le perfume le ngithi akhululeka my brother. I can't wait ukuthi ngibe ngikusasa have Hey. Mara even nanyalo mufuna my inyalo ngani ngifakele Oh. kumbe alivakali ngilifakile alivakali Ligete. mavenga selihambile Sele taxi. alisele ngilisele endlini mina Yeah, funa le matlasi challenge. ma-dance challenge kululeka mstoyena toyena kumbe siwende nyana Oh. latest buddy I got latest buddy yini ukhuluma umtshela just of 10. angirate nokudla awubeke lapho ngishaya umdanso nyama mani yimanyana kitchen robbery again Sprite quench your thirst Sprite hayini bo Sprite noma kushisa asithandazwe God bless you man God bless our food. Amen. awuvele bese ngifuna kwenda njalo fast okay Njengidawuluka la. okay yidle nje intombazane impephethe
Njoba nibona guys, I still haven't opened my Sprite. That's to tell you that this quarter, you already know this quarter is nice. It's too nice. Ngadala musmini. Ngicetse without nuts or something. The bread was flat. I think I'm not gonna explain it. Imnans. Rokokos and rokokos. Usadla. Ulekelele mfana wakho. So I understand that why kufuna lenyuwana. Hey mukhara wena the way uyidla ngakhona le kota yakho. I eat the crust first. I understand nami ngicala ngayo crust mara the way uyidla ngakhona. Namanje kumele ngene ngigamule so. Athe ngidla ama chips nesini. Idani mfana. Hawu. Aso bakabhadla. Sombulu. Kaphela ukukhona sombulu. Papa moto ethani. Imoto. Ngitsanga nini? Very good question, my guy. That's a good question. Splite! End the vlog. End it. End it now.